Hayi bazalwane. Yabazalwane. Ake ngibuze enye into lana. iBhayibheli ingaba iBhayibheli liyamuyisa na umuntu olifunda ngokujulile noma limnikeza ukuhlakanipha? Ingabe iBhayibheli uma uyifunda ujula kuyona, ujula futhi uyifunda ngomoya wokuhlola, ulihlola iBhayibheli, ingaba liyakuchitha na noma lukwambulela uNkulunkulu? Kukho abantu abalifundayo iBhayibheli ngomoya wokulifunda, kukho abalifundayo ngomoya wokuhlola. Umbuzo wami uthi-ke, ingabe iBhayibheli liyamuyisa na umuntu? The reason ngibuza lo mbuzo bazalwane, kungenxa yabazalwane. Ngikhuluma mina nge-legends of faith, amadoda amakhulu ebekade ekholwa, amadoda ebeshumayela ivangeli evangela, amadoda ebethetha ngoThixo, ubone umoya oyingcwele wehlile ebantwini, ubone ukuthi umuntu ukumoya oyingcwele ngathetha ngoThixo. Kodwa andiwazi undonakele ufike endawoni noma ufike emakunini. Namhlanje lowo madoda akasakholwa, athi bona alifundile iBhayibheli and angene deep ajule eBhayibhelini abone ukuthi lento yokukholwa ayikho. Bazalwane, angazi ukuthi ngokuphi lokukholwa eninako noma leliphi eBhayibhelini elifundile. Ndingumzekelo mina kuqala. Oqala mina ndingumzekelo. Yabona iBhayibheli ngiyifundile le ncwadi. Ngiyifundile le ncwadi. Le ncwadi le ngiyifundile. Hayi ngiyifundile bazalwane. Futhi ke ngoku ngiyifunde ndine-discernment. Ndine-spirit of discernment. Ngiyifundile le ncwadi bazalwane. Ngiyiqala kuGenesis, incwadi yokuqala yabhalwa nguMoses. Nazo iqhosha kwisityhilelo abathi sisambulo, Revelation, incwadi yabhalwa nguJohane esiqithini sasePatmos, eboshwe ngukumkani uDomashiyeni. So ndifuna ukwazi ke bazalwane ukuthi ngeyiphi lento yokuwisa umuntu uma engena deep efunda iBhayibheli. Le ncwadi engiyifundile le ncwadi eninayo ina 66 books, and ngokunaloko ngithe sengiqedile ngafumana ngambuleleka kuyona ukuthi kunenye incwadi, kunezinye incwadi zeBhayibheli ezingekho. Ngikhanyiselwa yiyona le ncwadi. Ngifisa ukwazi ukuthi laba abawiswe iBhayibheli bafunde endawoni, laba abantu abawiswe iBhayibheli, laba abathe mabelifunda labachitha. Dinalena ke iBhayibheli le Good News Bible with Deuteronomical books, le na 88 books. Le inencwadi ezininzi ezingekhoyo la, still ayinguyisanga. Nansi enye ngiqamelise ngayo le Bible efoni. So ngicela ukubuza abazalwane ukuthi laba abawiswa leBhayibheli bawiswe ndawoni? Because ngiyafisa ngeke ngibe ne-interview nabo, ngincokole nje nabo ukuthi ngicela ungitshele lesibhalo esakuwisa noma ungibonise lezibhalo ezingundoqo phambili ezakuwisa. Ingabe iBhayibheli liyamuyisa umuntu noma liyamakha? Mamelani ke bazalwane, masingene kokujulile manje. NoJesu wafundisa kanjalo, uJesu uqobo lwakhe wafundisa kanjalo. Nami ke manje ngifuna ukungena ke ngoku kulesa sihlalo sikaJesu. Ukho abantu bazalwane abakholwa kuThixo bezikholelwa izinto zikamoya. Uma ngithi bezikholelwa izinto zikamoya, ngisho ukuthi bezikholelwa imfihlakalo zasezulwini. Kube sebakhona abantu abathi mabefunda iBhayibheli information nengqondo yabo inqongophele to okubhalwe apha. Uma umuntu efunda lapha, uma uthe weva ongabhaliwe lapha, akasakholwa, akasayingeni leyo. Ngikhuluma nge-different people napha elikholweni. uJesu wakhuluma imfihlakalo abafundi bakhe abangazange basitshele zona, ezingaziwa abantu, ezaziwa ngabo boyi-12 kuphela,
because i-mindset zabo zazime kwi-position to believe spiritual things. I-mindset zabo zazime kwi-position to believe things in heaven. But kukho abantu uJesu wathi mayikhuluma nabo bengabafundi bakhe uJesu wabatshela imfundiso nje ezi-ordinary. Wabatshela nje ngezinto ezifanelekile ukuthi zihlafunwe ingqondo yabo, wabatshela zona. Eprotecta bona esithi uma nobatshela ezinto ngingabagxotha ekukholweni. Wase futhi ekhuluma nathi thina Gentiles wayikhuluma esebenzisa imizekeliso. Iyona nto iBhayibhile isithi yiya kwaba bantu uthethe ngoba inhliziyo yabo ibukhuni, ngoba noma ungabe uyathetha kubona ngeke bakuve ngendlebe zabo. Kodwa sebenzisa imizekeliso hleze baphenduke bakumamele. Angilazi ke leli iBhayibhile eliwisa umuntu, angilazi bazalwane baleliphi. iBhayibhile bazalwane akufuneki usebenzise i-carnal mind, akufuneki usebenzise ingqondo yenyama, ngoba ngaye ngasho nakwenye ivideo iBhayibhile lilonke bazalwane limbathiswe lagoqwa larephwa umoya oyingcwele. Kukhona ii-chapters eziza kuchitha njengamanzi angcolile zikuchithe ufunxwe ngumhlaba. So angilazi leli iBhayibhile bazalwane nele verse nalezi chapters ezenza abantu bawe, because iBhayibhile needs interpretation. Dingokucaciswa iBhayibhile. Uma udibana nesibhalo eBhayibhelini esikwenza ungakholwa nesikwenza ukuthandabuza ukholo lwakho, lona iveza wena ukuthi ukholo lwakho lungakanani. Iveza wena ukuthi ukholo lwakho lungakanani. Ngoba ukholo lwabantu alulingani. Khona ukholo olungaka olungangalozwana, khona ukholo olihlanganisela emini, khona ukholo olihlanganisela emini, khona ukholo olungaka, khona ukholo olungaka, khona olihlanganisela emini nasenzaleni. Ukholo alulingani. Angilazi ke leli iBhayibhile enilifunda abazalwane elinichithayo niwe. Hayi angilazi bazalwane. Yeliphi ngempela? Because mina leli hayi bazalwane. Mina izibhalo mangizifunda ngikhanyiselwa nguNkulunkulu. Ngiyafisa ukwazi ke bazalwane ukuthi yeliphi leli iBhayibhile eliniwisayo. Angazi bazalwane. iBhayibhile aliwisi muntu. Zikhona iziscriptures eziyimpica badala. Ziliqhina, zidinga ukusonjululwa, zidinga ukuqhekezwa, zidinga ukuqhaqhwa. Yabona uzofana nalabo bantu abathi iBhayibhile ithethe iziphikisa. Yabona labo bantu abalazi iBhayibhile labo bantu. iBhayibhile ayithethe iziphikisa ayizange futhi. And ukhona omnye ebekhomenta kwenye ivideo wathi wafunda inkulumo zikaJesu wafumanisa ukuthi uJesu ulixoka. Ungazithethe lo ngoJesu. Abanye abantu banesibindi yazi. uJesu akaloxoki. Zange wathetha neyodwa into elixoka. Just that abantu bahlula uku-interpreta inkulumo zakhe. Bahlula ukum-interpreta umuntu. So bazalwane ngiyanihlakaniphisa. Leli iBhayibhile eniliwisayo. Angilazi mina. Angibazi labantu mina bathi bayeka befunda iBhayibhile bayeke ukukholwa babona ukuthi ayikho lento yokukholwa, because they do not have in mind kaNkulunkulu. Yabona ukukholwa abazalwane is not for the sake of the sake. Ukukholwa is the relationship between you and God. Uma leyo relationship between you and God ingekho akho kulungayo kwena. So ngiyacela bazalwane hlakaniphani otherwise iBhayibhile lizawunichitha. Egama likaJesu Kristu nyana kaThixo.